acting sordar kamau kunro pelun ubadai pet ya art legi snong kata kamau len bat kamau kunro uba kit bor lang mukim ulam mi shikmat ban pensai lor ka jingmi ki nong shong snong na ki negi art snong ha ka step jong ka arpau tri ukala lengkat arja arpusan ban persha e ka jing ai jaka ban tayeng school Ram Krishna Mission. Hakani ka step kinong shong snong na kinegi art li kisnong kila mat le air pensat khmat lam ka sha bom lathi ha ki bor pulet pat magister ha ka jing persang jong ki ban let se dingkol hamadan omjar. Nakani ka jing pen ibor ladon kumba nyongot ki balam mensa kun thup kalong kami ba armat ha ka bala pen ket yaki sha mau kun ro PHC ban yo jing sumar. Haba pen sha ya kate ka jing ki persa kinong shong snong uba kit bor lang ulaong ba ka rai ai jaka ka long hadien ka jing yo pedang da ka jing tho ya ka rai bagi ardor ba snong katab na mau kun ro bat mau len ban IT ya kate ka jaka sha ka Ram Krishna Mission ban shna yeng school. Kani ka jing persa ai jaka sha ka Ram Krishna Mission kam dai shu ka pathamai hinrai ka dai ka bala ne kumba kat tu kat nisnam. Halor kani ka huri hura ka office district magistrate ka East Khasi Hills district kalapin jari da ka curfew kat kum ki kendon 163 BNSS hakate ka snong. Aswa ban ai kini ka jaka sha ka Ram Krishna Mission bu ala don ka ba. Ka ba ono ping chla ka musadar jok ma kunru la pelong ya ka dobar chung hadin chung ka executive committee chung ko ba la pelong ko la pas ba ka tagarai chung ka executive committee ha ka dobar step ke ka form step ban apa tap ketiur gitu ba ang sinong ha ka dobar chung ba la ka do na ka tai ka them chani ka dek chung ka Ram Krishna Mission ba ka tai ka them tai kan sa sa chung ka sinong te Henry ban ong pat ba ya kini ka jaka la ai pat jaka klub ka taro long ka bom dei mahal madu usdem aja lai ba klub sport club mau kundu ka kamba ya kini ka jaka la ai de ka barsha ka sport club ban pelong madan football hari kata kam dei desa amar kadon hoi kidon ki kot kisla bagi beli baka ta kacing he jo kata kacing ai kita ka jaka juki ban pelong ban football hari ka jaka ka long ka raja school foot square meter te kat ba kata ke sang ban halo kata ke ai ya kata ke kuat ya ke sport club kede ba sang da saudara makan belum ya ke bar ade ke bar ke bangalum mengah pon mengala simti mangkum murang ba so kini garso kalong ba ajar khasan larai ba ya kini ke jaka an ai pelong madan arsenal kemudian unu pat kata garai kalong ba unu bala ban wanra skim tapi dan kino sokno tadi kimambar jong executive committee uta bala ban wanra skim puntre ru kemadan te yakini madan la puntre ha kerten jong arsenal nama ba ya kata garai ru larai kada robar ba punong madan arsenal ini ke jaga om ni kamaran juga klub ha arsenal archer kasa hari kata ke jing kam badon kita ke arsa khalai kampau ke hadin kita garai pal kalian chung join sekretari la wat ya sim lembaga pelat ayo pala pentri hadi kalong manu mala nama ka pisah ka barit kalong incomplete di hadin chung kata apat hau ni muslim uba unu ping chla lop thakti ya ki ba hausn arsa rapho kalau don beng da kawi pat garai chung do ba su la ka do nam tai seni ke di kecaka chung Ram Krishna Mission mat ku pi ba nu snong ada don menu bakli kepada warsenong ke mesin chung no ketiga baterai ke itu tip cuba baka di kecaka chung Ram Krishna Mission baka mesin chung ram ban snai ke school kita nong belasai ke kalian itu kesang moleng du kala ai kita ka resolution berbar ke juga da ini kecaka ki ai tang bisa ke Ram Krishna Mission school dan pelong school mesin school bentuk school ke kecaka Henry om bisa kenu kenu ke klub bagi bu arti cinta ba saka klub nakadi ke klub football club chung ka makonro ni football club chung ka mauleng kinom ai setia kini kecaka nakadi jika arsenal kin ai bitang ni ke school Ram Krishna Mission kata golongga resolution chung ka sinong mauleng ni usno yu ta ka sinong mauleng ai usno yu ka sim kata golong ha sinong arjar kuwe ti ha chu hi usnem arjar kuwe ha ka bangala lum berbar step bala ekren jepang ka chu hi agenda ti hakan kisnem ajar ku ha tarik Ibrahim Kharwe ajar ku karai jong kadoba kalong ba na kalin jong Ram Krishna Mission kadai ban
penyai no sakmat ya kicing putri kambar kemun la pata da kini ke terbar ya kermak mission bantai ki school beli ki school kini ke jaga de hau tahi muslim ban kalian jong commission kelas sedang men senai kini ke temporary building pelong school ban house dem acara puar ke school kelas sedang di teter hadu kini kisna mentah di banong ba lihat dombor ai dombor dulu kelong ke bombon urip mai kini ke jaka la ai de karai chon ke babon balang bat hadu mentah ngi ke bat ya kini ke bor nyibat ru ya kata karai ya ke bangi la de keren ya bat ya kata andai ya kecincia la data usodar obas ngoba kampung bian kata kecing ai cu la ada dei wo perkhat ke cingha kuncin dala ong tongin ya perkhat biang mal kadi kadang long no kumta ten hatat hadu kini gisri kumita ke kimi kemban da kini kecing ki persya ya kini kecaka da balum apa sur keteng jong ki sur piba dei ka bahu ni usodar bat hadu kini gisri ni pacakmat jadi undon kita kadang kenu kecing ong to bangini perkhat biang ni kenu kecing tho kecing kenu ka nakaliang kucu benong ba tungin ya perkhat biasa sin ini jaga ini lah kuno hanwei ya katai karai ke bawah ai ke bon la sim scam katai karai ke cu do ba ke cu di haru mentaru kene kata ada nyimpi bat balai ba kialum pimba pat kuntu bale persya kini ke jaga hagin sia kam dei su bakan long kuntu ada dai kiriu suthu entah ka bha kame kincin la perkhat da wei kunti kemban bun suong bik sange ke school khang na ke school tu kolong se badai ba kani ke school kawan tanang da kecing muncul jongki pakai situ kadai nam da kecing toy jongki kun ti ke jongki jong kodong katang ke jongki ti tang kita hi da kalian jong Kini ke school kada dulu kasi. haka basdam jong kecing pilih ke school kelas sedang adu Islam acara puan kadai adu kelas nursery adu kelas 5 dia ka benang Islam ke kelas kan kio ka benang toli kena Islam kelas kan kio Istora badan kau ika kes ke file lah district station code. Kalau matai kini ini. Wah ikan ni kila file persya yang membaca uni presiden di klub. Kaba uni ucu presiden klub kata ka apa tarik penai bakharway aracara arway. Ba kalian jung kata ba klub tha ba gara mission kan yai no sekumat di kecing kita gambar wa. Mauhi ula sai la muncuri kata. Hari mentapan mauhi baca gerteng ba file kes persya apa. Ya dicuri serikut. Mauhi ula sai la muncuri kata hari mentapan mauhi baca gerteng ba file kes persya apa ya dicuri serikut Sai kadon selandat jo kana kajingwan ki ini kadon ya kata la batai la bandon kata la betul di marga kibun iki cicak baca di batai kata betul Aku kan nunu ke politik. Ini kesan kamsan seperti apa? Kebuan ya kata orang la bentik kata di makam kita pendidikan kempau di la bentik Kini ke hearing lalu kan long ketua kes lebih. Aku grafik. kata haru kalian juga kuat sampai yo cetik lalu kan sekarang Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.